Joshua Mwangi wa ukuru wa miaka 38 ni muikari wa Thika kaunti-ini ya Kiambu. Mundu wari na kiroto gya gucenjia mucii wao arigiriirie gute miaka ya unini wake unyui-ini wa njohi. No nie sana ona makiria ma njohi nie ni mira ya hotete mira na thigara nie hakuria mira na thigara ndari champi ni kwambia ona bagiti ni ngugucia muthenya umwe kana ona mira yangi ni nguria ana ndamira miaka mingi. Thutha wa miaka na miaka ya urefi kiria kiarumirire ni gutiganiria mathomo make ma university na thutha ucio ona hikania na kigia mwana ndahotire kurugamia kihiko giake. Gikinya handu and destroyed all my relationships na gikinya twitaga rock bottom. Ndakinya rock bottom niguo ndacokire guka gukomana natha and I spent some time here na giota guki understand what it is that I'm struggling with. Rugano rwake ruhanaine muno na rwa David Manyata wa ukuru wa miaka 38 na Somo Tare wa ukuru wa miaka 23. Nikija hapa diagnosis walikuwa nasema ya kwamba ni mapafu yalikuwa na hitilafu. Kuna ugonjwa ya liver nayo ambayo ingekuja baadaye ama ingenidhuru. Mira inaharibu maisha ya watu. Mira kama utajichunga, mira itakuharibia life. Mira sio kitu mzuri. Juu mimi mwenyewe imeniharibia life, imeniharibia meno. Sasa siwezi kula kitu ngumu. Juu imeniharibia meno kabisa. Atatu aya ni gatagati ka andu a ngathi itiganite aria magereire thabari ya kwitikira na gutigana na unyui wa njohi na uhuthiri wa mithemba itiganite ya ndawa ceceni-ini ya Maranatha mwena wa Thika na riu ni mahotete kwirugamirira na kwambiriria biashara. Kumania hindi ni hotete gucokerera mucii, been able to repair my relationship with my mom, with my sisters, with my friends. Got even to build new relationships. Pata maelezo zaidi ya shida ambazo zinatokana na matumizi haya ya ulevi na nashukuru sana. Kuringana na muikariri giti wa kiama kia ataramu a kurunga mitugo na kuheana mataro guku bururi-ini Professor Catherine Gashutha, unyui wa njohi na ndawa cia kurebia ucungagiririo ni maundu ngurani maria magiaga gukuranwo matumaga andu ta aya gute mieke ya mawira. Turatwarithia program na mbere ni tukoragwo tukimateithiriria muno iguru ria ko identify mundu eguthie gwika atia maundu makonie wira, mundu eguthie gwika atia maundu makonie family. Aratariria ati niguo kuhitana na thina uyu thirikari irafatara mitaratara mikinyaniru na oho kugia na kigina gya guteithiriria aria marafatara kurigitwo niguo kuma ukombo-ini uyu. Unaanza kurebenesi Handu-ini ha Kameme TV njitagwo Ngina wa Wadiro.